babu 3 ka kitabu 7 ka mulakhasul fiqh fi ahkami shuruti fil bay' ngal dambugal no yewta en fi nyaawoje sartiji din e nder ngeygu ngu. Ashurutu sartiji din fil bay' ka ngeygu kathiratul wuqu'i ko di duududi wadugol, ko di duududi yanugol nder ton. Waqad yuhtaju gomdi di hatun waqad yahtaju gomdi no hatun jini al mutabayi an yeeyindiroɓe ɓen ɗiɗo aw ahadihima ma goɗɗo e maɓɓe ila shartin faade sharti goto e majji aw akthara ma ko ɓuri ɗuɗude. Faqtadi dhalika ko ɗum ɗon ñaawi al bahath immingol lerɗina fi shuruti fi sartiji ɗin wa bayanu e ɓangingol ma yasihu konko sellata wa yalzimu waɗɗina minha immorde majji wa ma la yasihu e konko sellata. Wal fuqaha'u faamuɓe diina ɓe rahimahumullahu yo allahu on yurme ɓe ya'rifuna heɓe andi ashartu sarti on fil bay'i ka ngeygo bi annahu ɗum ilzamu ko waɗɗinay ɗum ahadul muta'aqidain jungo goto e fiɓindiroɓe ɓen ɗiɗo bi mana goto e kamɓe yeeyindiroɓe ɓen ɗiɗo al akhara oya bi sababil aqdi sababu ahadi ndin malahu ko wodani mo kon fihi e nder hunde nde manfi'atun nafoore. Wala yu'tabaru tasketake ashartu sarti on fil bay'i ka ngeygu indahum e jungo maɓɓe sarayil maf'ul yiltoɗen dow seeɗa. Wal fuqaha'u faamuɓe diina ɓe rahimahumullahu yalla yurme ɓe ya'rifuna hiɓe andi hiɓe qirriti ashartu sarti on fil bay'i ka ngeygu bi annahu ɗum ilzam ko ɗum woni ko waɗɗinta ahadul muta'aqidain goto e yeeyindiroɓe ɓen ɗiɗo al akhara e oya bi sababil aqdi sababu ahadi ndin fiɓugol ngol malahu konko wodani mo kanko neɗɗon fi e nder muɗum manfi'atu nafoore. Wala yu'tabaru tasketaki ashartu sarti on fil bay'i ka nder ngeygu indahum e jungo maɓɓe sarayil maf'uli naɓugol gollal ngal tun ngal marsa illa idha starata siona sartine siona si sartinama fi sulbil aqdi ka keeki finde nden aaligoy ka daƴƴere ka bindere ahudugol ngeygu ngu fala yasihu sellata al istiratu sartingol qabla al iqdi ko adi ahadi ndin wala ba'dahu wona ɓaawo mayri. Wa shurutu sartiji ɗin fil bay'i ka ngeygu tan qasimu hiɗi fecco ila qismain faade pecce ɗiɗi sahihatun ko feccere sellunde wa fasidatun e bonde. Awalan feccere ananere nden ashurutu sahiha ko sartiji selluɗi ɗin waya ɗum ashurutu ko sartiji allati ɗin la tukhalaf ɗi tawata ɗi lundaki muqtadil aqdi ñaawore ahadi ndi ñaawore ngeygu ngu. Wa hadal qasm ngal geɓal ɗon nden sendore ɗon yalzimu hinde waɗɗo yalzimul amala hinde waɗɗina gollal ngal bi muqtadahu sabu ñaawore maggal ɗon li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu mako ne laaɗo al muslimuna julɓe ɓen ala shurutihim hiɓe hoore sartiji maɓɓe ɗin hiɓe hani ɗi timminde. Wali anna al asla e kadi asli on fi shuruti ka sartiji asihata selluɗi e illa ma abtalahu si wona hara ko on sharti mo bonni ɗum ashari o sariya on wanaha anhu o haɗi fi muɗum haray ko on sharti ɗon boni. Wal qismu sahih e geɓal sellugal ngal mina shuruti immorde shartiji ɗin naw'ani ko noneji ɗiɗi. Annawul awwal none ara noon shartun ko sarti li maslahatil aqd sabu maslaha sabu newende fiɓudugol ahadi ndin bihaythu bihaythu yataqawwa nokkuka ngeygu nokkuka tiiɗirta dolnirta bi sabu on sarti ɗon al aqd ngeygu ngu finde nden wa ta'udu rutto maslahatahu
maslaha maggu on kan kayru ngeygu ngun alal mushtarati e dow on sharti sartinaɗo ɗon. Masalan kastirati tawthiqi birrahani wano ka sartingol hoolare nden ka tiginde he min de simi jonnete tiginde sarti on ko a jonnaylan hoolare on sharti ɗon ko sharti labaɗo dagiɗo. Aw istirata damin ma sartingol garanti simi jonnete a jonnaylan garanti a jonnitaylan simi jonnete a jonnaylan garanti ɗum ɗo. Wa hada ɗum ɗo fop yatma'innul ba'iu koko tawata ɓeyday deƴinde ɓernde yeeyu ɗon. Wastiratu sartingol e sartingol ta'jilu thaman nettingol coggu ngun aw ta'jili ba'dahu ma nettingol yoga e coggu ngun ila muddatin ha e dumunne ma'lumatin andande. Sharti dey sa yeyayla mi yoɓi mawo nyalande kaari ma mi yoɓete ɗum ɗo hande ko hedditi ko mi yoɓi mawo nyalande kaari. Wa hada ɗum ɗo yastafidu minhu ɗum ɗo fop kadi naftoray ɗum ɗo almushtari wonɗo sodude on wano woniri kadi wonɗo yeeyde on nanen ɓernde makko deƴiray sabu ɗiɗa. Fa ida waffa bi hada shart so hunnindi ahadi ɗo o sharti ɗo lazama albayu haray ngeygu ngun waɗɗike haalego ngeygu ngun marsi tabiti. Wa kadhalika ko wano ni kadi la yustarata almushtari si sodowo on sartini e sifatun sifagol fil mabi'i e ko wona yeeyde kon sarti komi sodana e mako nga sifantolan mi anda ko wonɗalan yeeyde kon. Mithlu kawnihi sifa laatagol muɗum minan naw'il jayyid ko immorde none kelɗuɗo aw minas sana'a alfalaniya ma ko jeeyaɗum e hunde gollande ka burure awil intajil falani ma ko jeeyaɗum e dimɗe rimaɗe ka burure. Li anna ragabat sabu non no faaleji ɗin tahtalifu yiɗi lutondira bi ikhtilafi dhalika sabu lutondirgol ɗi peji ɗo. Fa in atal mubi' si yeeyowo on addi alal wasfi e dow sifa no sodowo on sartinirno non ala wasfil mushtarati e dow sifa no sodowo on sartinirno non lazima al bay' haray ngeygu ngun waɗɗike selli. Wa in ikhtalafa si tawi ko addi kon lutondiri anhu e gaay ko e sartinno kon falil mushtari aray sartinnoɗo on himo mari droit hino wodanimo al fosho bonnugol bimana firtugol awil imsak ma ɗum jogitago bimana himo mari gonga bonnugol firtugol mo mari gonga wakkilagol tabita simi inni sarti on ko foññe wona ko remede kon fuuta ton maka ngesele ton addanaylanko kono non sarti on koyo taw hara hino wifa ha laaɓi poyyogo jillaton ndeli jillaton so tawi woni addiri non haray ngeygu ngun selli so tawi addino lundori non haray min Abdoullahi kala komandiɗo ma on miɗo suɓina e munnagol soda e hoore ɗum non e firtugol inna ɓayi atimminal e hadi ndi mi sodata aray miɗo suɓina ma ta'widihi wondude non e weɓutugol ɗum an fagde shart gay wasegol sharti on bi haythu yaqumu al mubi' nokku ka immoto daro yeeyowo on ma taqdir wondude e wawgol heɓugol mbawdi mum wujudu sifati wodegol sifa al mushtaritatu sartinaɗo o nokku ka tawata enele o yeeyowo sartinanaɗo ko bewde karitamo mari feere on shart ta ko salare mako welsindare mako ngamelo. Thumma yaqumu refti o daro ma'a faqdiha wondude e wasegol makko himo mari le feere timmingol masalan min na njuri ndin adana ilande kon non arande jillaka ndiyam de piri on ko satti wo ko satti mi soda sino jilla ndiyam mi sotta on sharti ɗon himo wawi daranademo o daro o tewo pas o yeeba sarti on oron kamo daranade wa yadfa lahu alfarq e baynal qimatayn ande kadi wa yadfa lahu wa yudfa dunyate lahu wonandemo alegoy o jonnitete alfarqu ko sendindiri comme baynal qimatayn hakkunde valeur ji ɗin ɗiɗi ida talaba
stayuni o dabbi. Annawu thani non dimmo min ash-shuruti sahiha ko jiadun e sartiji kadi selludi tuzur fil bai'i kandir ngengu an yashtarita de sart inta ahadul mutaaqidaini goto e kambe yeyindiro be ndido o sartina alal akhar e do oya badalu manfi'ata funsugol nafore nden alegol finansugol nafore nden mubahatan daginen den fil mabi'i e nder ko yeya kon kan yashtarita wande sartintal ba'i yeyo sakna dar e ko ɗum woni hoɗugol ka galle almubi'a yeeyowo muddatu muayyinatun e nder dumunne toɗɗande mi sodanta kono sharti mi wonay kama balɗe ɗiɗi ma kaka ma mi wonata e nder voyage ko mi ari kon fof ha mi hota masalan tun aw an yahmila ma nde o rondoto nde o waɗɗoto ala dabbati e dow daabewa oya awi sayyarata ma otowal oya ala dabbati e dow daabe hun awi sayyarata ma otowal almubi'i yeeyowo on ila mawdi'in ha e nokkure muayyanin toɗɗandi sarti mi sodante kono ko otoma on mi jindirta ha mi hewtoya nokkel kaari lima ruwiya sabu ko filli lima rawa jabir sabu ko jabir filli anna nabiya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan o yeyno ngeloba makko kono wastorata o sartinno zahrahu waɗɗagol ɓaawo maggu on ilal madina ha o hewtoya madina muttafaqun alayh faladis hadis on yadullu motindina ala jawazi e dow dagagol bay'il dabati yeyugol daabe ma istithna'i wondude ittintingol rukubi ha waɗɗagol mo ngol ila mawdi'in muayyinin ha e nokkure toɗɗande wa yuqasu hino eɓɓe alayha e hewre nden nokkure ɗon e hewre konko mbaɗɗateri ndin shartina ɗon wonde de mi yeyima kono mi waɗɗoto ha nokkel kaari wa yuqasu hino eɓɓe alayha e hewre ɗum ɗon kadi gayri ha piiji hidditiɗi tawɗi ko tana ɗum ɗon wa kada kono ni kadi law istaratal mushtari si sartini sodowo on alal bayi e dow yeeyi ɗon badalu funsangol mo amalun golle fil mabi'i e nder hunde nde wona yeyede nden masalan kan yashtari wanonde o sartinta minhu immorde e mo o soodi jungo mum on hataban rondagol dongal ngal wo istaratu alay o sartina e hoore makko hamlahu rondagol ɗum ila mawdi'in ma'lumin ha en nokkure nokkel kaari mi sodanima ɗum kono noon ko shartide ko an koye garanti ma ko jungo ma ko an addantalan ha hewta kona kiri ɗo si hewti ɗo mi hendike ngengu men ngu selli aw yastari minhu ma o soda jungo makko thawban coñcol kan yastari masalan wanonde o sodata minhu immorde e jungo mo o soodi on hataban dongal leɗɗe wa yastaretu alay o sar ittinanamo non hamlahu rondagol dongal ngal naɓangal ila mawdi'in ma'lumin ha e nokkure andande masalan iɗen andi miɗo yaha mi sodanama ɗo birki sharia on kame en lagine ɗo waɗe randi mi sodanima ɗe birkije telpiri kono noon sharti on anaɓanay lanɗe ha ka santiye on ko nokkel kaari ɗin shartiji ɗo fof no dagi aw yastarima o soda minhu immorde e neɗɗon thawban coñcol wa yastarita o sartina alayhi e dow mo soodi o khiyatatuhu ñu'ugol ngol mi ɗo sodandema o basen kono sarti a ño'aymo de ɓe halda ɗum ha ɓe fotta ɗi sartiji ɗo fof no dagi haray sartinaɗo en hoore mum ko wajibi e makko tawi koyo commerce maɓɓe on koyo marché ɗen laato hunnugol sharti on thaniyan sharti ɗimmo on a shurutul fasida geɓal feccere ɗimmere nden ko sartiji bonɗi ɗin wadal qasmu awa nde feccere ɗo no an wa'un ko nde noneji annawol awwal none arano on shartun fasidun ko sarti bonɗo yubtilu aqdamu no firta e commerce on fewngengu mum few min asli ila ka daƴƴere maggu ɗon e ɗon bona ɗon wa mithalu misal mum masalan an yastarita ahadahuma nde goɗɗo e maɓɓe shartinta alal akhara e dow oya aqdan akhara ahadi goɗɗo go'o kan yaqula wanonde o wi'ata bi'tuka hadihi silam yeyima o marsandis nani bi sharti e dow sarti non an ta'jurani
nde luwintalan dara ka galle maɗen mi yeydema ɗum kono ko sharti a luwinaylan galle maɗen aw yaqula ma wiya bi'tuka hadi sila mi yeyima oɗo marchandise bi shartin sarti an tashrikani ma'aka nde kafidatalan e ma fi amalikal falani golle maɗen ka ɓurude sharti ko mima yeyde ɗum ɗo kon ko yen kafu jardin ma on aw fi baytika ma kafen suudu ma ndun ma o marchandise mon ɗa addude ɗa sharti ko yo en kafumo masalan aw yaqula ma wiya bi'tuka hadi sila mi yeyima o marchandise bi kada telpiri bi shartin sabu sarti an taqridani nde nyawlatala mablaga kada montal tel min ad-darahim imurde dirham fa hadi shart o do sharti fasidun ko bondo paske ko intérêt makko kanko sodowo on wadi ha o wadi o sharti ma intérêt makko kanko yeeyowo on wa wadun do yubtil aqd dun do bonnayi finde nden few min asasi ila ka fondation mayre bi mana ɗum ɗo bonnay ngeygu ngun ila ka fuɗɗode maggo rengu boni lina hayin nabiyi sabu haɗore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam an bay'atayni fi waɗugol ngeyguji ɗiɗi hawtidiraɗi ɓisidiraɗi fi bay'atin e nder ngeygu wotu wagado fassara al imam ahmad rahimahullah gomdi imam ahmad yalla yurme mo o firi al hadisi oɗo hadisi bima dakarna koko jantiɗen ɗo himo firiri ni ka deftere makko annau thani ɗoni ɗimmo min shurutil fasida no jeeya kadi e sartiji bonɗi ɗin kadi fil ba'i ka ngeygu ma yufsidu konko bonnata fi nafsi e nder tigi tigi ngeygu ngu bona wala ibtil ma yufsidu konko bonnata fi nafsi ka wonki makko kanko on ɗo yeyde on ma kanko on ɗo sodude on sartin ɗon sarti bonɗo wala ibtil ba'i kono ta bonnata ngeygu on ta commerce on no dagi misal mu ayastarita al mushtari nde sartinta sodowo on alal ba'i e dow yeeyowo annahu wonde ko woni in khasara si tawi perdi fi silati e nder marchandise on raddaha alayhi o ruttayma hoore makko masalan hiɗa yeyde lan ɗum kono kala ko boni ray ɗum ɗon mi artira e hetta on sharti ɗon wona hanuɗo li annahu sabu ɗum yukhalif lutodiri ko lutodirande maqtadi ñawayde al iqdi ahadi nin bi mana ngeygu ngu li anna al muqtadi sabu non ko ñawata kon ko firtata kon al bay'u ngeygu ngu an yatasarrafa al mushtari ko nde seedata suudu ɗon fi silati e marchandise on tasarrufan sertande mutlaqan fottanande wellitande bi mana fellitanande wali gawri sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado man istarata kala sartin shartan sarti laysa tawdo ala fi kitabillah ka defter Allah ne fawa batil haray on sarti don ko mere wa in kana hay sarti on lati kemi ata shurtin ko sarti ji temedere muttafaqun alayhi wal murad ko fanda bi kitabillah huna defter Allah den do hukumuhu ko sunna makko liyashmila fi muftu dhalika dun sunnata rasulillah sunna ne la Allah sallallahu alaihi wasallam wal bay'u ngengungun la yubtilu ngu bonirta ma'a butulani hada shart sabu wondude bonugol odo sharti tun dum do bonnata ngengungu li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabu ne la Allah fi qissati barira hibe yewta fi qissa odo sonnajo wetedo barira hina mastarata tumande o sartino ba'iha wondo mo yeyde on wala ahalahu dum do alanamo dey in aqattu si tay woni mi fibi ngengu ngun abtala shartu hara sharti boni dum non kadi hana wala mi butilu al aqd bonnata kadi ahadin din commercion wala mi butilu al aqd bonnata non commercion wa qala sallallahu alaihi wasallam nela maki innamal wala ande no rinɗi gongol liman ataga ande no heftu gongol liman ataga ko nande on jeyɗo yiltitoɗen wiɗen wal bay'u ngeygu laybitelungu bonirta ma botulani hade shart wondude bonugol o sharti ɗo de li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabu ne laaɗo heɓe yewten fi qissati barira fi qissa oɗo sonnajo hina mastarata tumande o sartinno
ba'iha mo o yeyi on o wi mi yeyima o kono wila'uha lahu bimana waliyagol mongol ko wonande kanko ko kanko jeyi kanko wonata waliyu makko in ataqta stayoni mirin dinimo abtala sharta e sarti umboni walam yabtulul aqdi kono ngeygo ngombonade wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal wila ande heftugo ongol liman ataga waliyoto don ko kala rin indo inna kun yanbaghi no hanani lil muslimi juldo on alladhi o yastaghilu sokolillo bil bai'i wadugol ngeygo commerce wa shara'i sodugol yego e sodugol kala neddo juldo hatto jindo e dum hino hanani mo an yata'allama nde o jangata taw ahkamal bai'i nyaawoje ngeygo den hunde sellataka golle ka islam si on atuma on tigi jangani wa ma yasihu e konko sellinta fi e nder commerce min shurut imorde sartiji wa ma la yasihu e konko tata sellata hatta yakuna hafiyo won ala baswira e dow bangande e kene pettan fi muamalati e nder gollidal makko ngal wala tan qati ay fiyo tajo al khusumata wenjeji din fow wal manazaati e podondire ne fof bayna muslimina kulli julbe fa in ghalabaha stayuni fa in ghalibaha andu ko buri dudude mun kon ko buri jalade mun kon yansha'u hina mauna min jahalil mutabayi'an immorde e majjere be wonbe yeyindirbe dido aw ahaduma ma majjere goddo e mabbe ko don sabu de podondire e de wenje biya kamil bayi sabu nyaawoje ngenguden wastratuhum e sartingol mabbe conditionji shurutan sartiji conditionji fasidatun bondi ko don ko addude